Nejca, ki vozi za športno društvo Grevit. In Maja Lukas iz Avstrije, Rast Lukas Bajski. Počal naš, Matim? Tim? Počal naš? Lepi. Tak je prehiter. Nejc! Ja. Samo malo. Pardon, da se čujem. Jo. Jo! Čas, stanete. Highline. Dobro. Jo. Dober dan. Kako smo? Fajno sem čekal, ne? Je že. Evo, povejte. Kako boj si? Taktički. Ide? Ma gre, okej. Stage 1 done. No crashes, but those one. A lot of fun. All good? Ja. Stayed on a bike? Ja. Good. Ste malo gurne? Okej, brzo. Oh, Specijalkari so nas zajebali. tu imaš bremzo, gled. Specijalkari so nas zajebali, ne? Zdaj smo zmagali še Giro. Nislečno je dali na kolesarski. Oni mi jo pokritu, denar bo. Mi smo kolesarski narod. To bi jo padali in njim se bo jebalo. Upam, da pride pluča z mano. Hop!
Oh! Malo manj vate potrebuje.
popijete malo po... Če bi v kamera mi te lahko snimal cela. Zdaj smo odstupili še enkrat. Ja, sam niš tako greš. Kaj si rekel? Če bi v kamero bi te celo posnel. Pin, da je kira pukena. Skoro sem šla. Ja, ketno sem utrlo takoj, kaj se bo treba začeti gor. Preden sem nazaj sestavil, je bilo... Da, to tam je. Kak je? Prvi, drugi, tretji. Ne, gledam. Ne gledaš? Kaj pa po občutku? Na bajko sem nastal, tada bo moja top 3 snima. Nisi padel? Ne, Super. še. Še imam 2, še imam. A niti prva dva nisi gledal? Zdaj sem druge končakal. Ne, nisi gledal rezultata prva dva. Si rekel danes... Vedno, spuščeno, nikoli ne gledam. A ne gledaš nikoli? Grem pit nekaj, imam pauzo. Imaš vodo, na? Imam.
Yes.